С вами программа «Стиль жизни Lifestyle Baltic» на ТВ3+. И я, Марк Анатолий Эйн. В разгаре новый телевизионный сезон, и у нас праздничный выпуск, посвященный Дню независимости Эстонии. Гости уже собрались, как всегда. Мы получим ценные модные советы и окунемся в это невероятное мероприятие вместе с нашими телезрителями. Начинаем прямо сейчас. Михаил Кылборт, Анастасия Коваленко рядом со мной на президентском приеме. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Настроение в соответствии с мероприятием праздничное. Конечно же, праздничные. Дизайнер этого наряда, эстонский дизайнер Лизи Эсма. Я всегда поддерживаю эстонских дизайнеров, и на самом деле это была ее идея. Она говорит, что нам не хватает на самом деле красок и позитива, что в последнее время действительно зима, серая, и люди ждут на самом деле чего-то нового, чего-то более яркого, и яркости в завтрашнем дне, весне, которая придет. То, что на самом деле все устали уже от повседневной сероты. Мне понравилась речь президента. На мой взгляд, он смог затронуть и проблемы актуального характера, но и задуматься о стратегическом развитии нашей страны, а также показать, насколько важно уже сейчас, решая повседневные проблемы, не забывать, что это часть одной большой картины и одного большого будущего. На самом деле, то, что сказал президент, сердечная Эстония, это то, на самом деле, к чему мы должны стремиться. И еще одна важная мысль, что счастье, оно заключается в мелких деталях или в каких-то маленьких делах. И счастье, на самом деле, оно сегодня, то, что мы можем провести время с близкими, мы можем вместе поужинать, обменять друг друга. И я думаю, это и есть самое главное пожелание. Я уверен, что в конечном итоге все проблемы преодолимы. Для этого нужно нам всем объединиться для преодоления этих проблем, почувствовать важность каждого человека в обществе, ну и очень часто не забывать делиться друг с другом теплом, простым человеческим теплом. И тогда наше состояние не будет зависеть от погоды, если солнце мы можем дарить друг другу сами. Ну а солнце, конечно, светит всегда, здесь и сейчас на ТВ3+. Будьте с нами. Tere õhtust! Tere õhtust! Palju aega läks täna ettevalmistuseks? Ei läinud kaua aega. Et see ei ole üldsegi uus kostüüm, see on Anu Lensmendi tehtud minu jaoks. Ja võtsin kapist, panin selga. Mulle väga meeldis presidendi kõne ja mulle meeldis täna ka kindral Heremi kõne. Mulle meeldib see, et me liikusime nagu helges toonis. Ja me ei ole selle pilve all, et pilvel on olemas heleserv, et see kõik nagu on läinud enesekindlamaks, ütleme niimoodi, see kõik mulle väga meeldis. Enesekindlust ja seda rõõmu, mis meil on 30 aastat olnud, me teeme ise oma riiki paremaks, mitte keegi ei tee meie eest seda tööd ära. Me peame seda ise tegema ja olema selle üle uhked. Aitäh! Tere õhtust! Tere õhtust! Kleit on pärit Tallinn Tolsist, Mari Martini sulest ja aega läks nädal aega. No presidendi kõne oli väga temalik, see, et ta alustas hariduses, see, et ta loomulikult pidi keskenduma ka julgeolekule, mis on ülioluline. Ma soovin, et Eesti oleks jätkuvalt vaba ja iseseisev ka järgmised 200 aastat. Ma soovin, et me keskenduksime rohkem välistele ohtudele ja vähem võib-olla üksteisele liiga tegemisele, nii et hoiame kokku ja siis saame väliste vaenlastega hakkama. Ilusat vabariigi aastapäeva! Tere õhtust! Tere õhtust! Disainer on suurepärane Liisi Eesma ja läks aega kuu aega ettevalmistus. Presidendi kõne mulle väga meeldis, eriti mulle meeldis unistus südamlikust Eestist, et ma ise loodan ka väga sellele südamlikule Eestile. Aga mis puudutab kontsertit, siis no mulle kui koorilauljale väga meeldis loomulikult Tormis ja Ernesaks ja kaunis koorimuusika. Võib-olla natuke oleks sellist tempot ja särtsu ka oodanud, aga muidu oli väga hinge puudutav. Ma ikkagi sooviksin südamlikku Eestit ja head tänast pidupäeva.
Heidi Purga meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Komplimendi peab ütlema edasi disainerile Karolin Kuusik, kes on minu vabariigi aastapäeva sünnipäeva kleite teinud igal aastal, nii ka seekord. Mulle kontsert väga meeldis, presidendi kõne ka loomulikult, aga kontsert oli kuidagi praegusele ajale, ma arvan, et väga vajalik ja Vox Clamantise poolt kokku põimitud kava oli just midagi sellist heas mõttes kammerlikku, sügavat, sisukat, õrna ja hella, mõtisklevat, aega maha võtvat, midagi sellist, mida meil on praegu vaja eestlastel. Et Eesti oleks igavesti vaba. Ja olge meiega koos TV3-s. Tere õhtust! Tere õhtust! See on hea tunne. Kõigil Eesti inimestel on väga hea tunne. Vabariigi aastapäev, see liidab inimesi ja eks me kõik ju tahame oodata ja loota seda, et meie riik kestab igavesti. Teie soovid kogu Eestile? Soov ongi see, et need ärevad ajad saaksid mööda, et sõda ei oleks enam meie meeltes, et meie riik, aga täpselt samamoodi kogu Euroopa oleks kaitstud ja meieni kunagi sõda ei jõuaks. Ilusat vabariigi aastapäeva! Palju aega läks ettevalmistuseks ja kelle poolt see imeline kleit? No seekord läks väga vähe aega, sest see on Liisi Eesmaa 5 aasta tagune kleit, mis mulle tehtud on. Kuidas teile meeldis see etendus täna ja presidendi kõne? Presidendi kõne oli väga tasakaalukas, kontsert oli väga tasakaalukas. Mulle meeldis õudselt see kunstniku töö. Taustal need pildid, mustrid, see oli fantastiline, isegi parem kui nagu lauluosa. Ja teie soovid kogu Eestile? Palju õnne sünnipäevaks! Palju õnne! Olge meiega koos! Прекрасная Пирет Пупарт рядом со мной. Tere õhtust! Tere õhtust! Kleit on enda naela silmast seekord, nii et selline eriline olukord, ei ole väga ammu endale midagi õmmelnud, seekord sai see tehtud. Aga ettevalmistuseks läks ikka mitmed tunnid tegelikult, et meiki kunstnik võtab oma osa, juuksed ma sättisin küll ise, selline harrimuspärane soeng, aga tuleb ka ju kaaslast aidata natukene mõne detailiga ja eks see tulek ja kõik selline ka meeleollu sisseseadmine võtavad ikka aega natukene. Sa oled teinud kogu stilistika presidendi proova täna. Ma arvan, et ma ei ole ühtegi kleiti kunagi nii kaua teinud. Nii et see on selline fenomenaalne kleit olnud, aga see sai inspiratsiooni kõikidest nendest vöökirjadest, mida te nägite laval ka kontserti ajal ja tegelikult oli selleks Eesti kõige vanem selline kirivöötehnikas leid, kas 13-14 sajand. Presidendi proua kleidi alumisserva siis kaunistabki üle 2 meetri pikkune käsitsi selline ruumiliseks muudetud vöökiri. Mina soovin kogu Eestile imelist vabariigi aastapäeva. Ma olen tohutult uhke, et meil on selline riik ja et meil on selline maa ja sellised inimesed. Tere õhtust! Tere õhtust! Ma arvan, on sama hästi kui paljudel Eesti inimestel nende kodudes, erinevatel pidudel. Meil on abikaasaga suur au olla vabariigi president Alar Karise kutsel täna siin Estonias. Ma arvan, et presidendi kõnel üks põhitelg oli see, et tegelikult kuidas Eesti inimesed saavad hakkama homme, et kas meil on see kindlus või ei ole. Ja ma arvan ka see, et president väga palju rääkis haridusest, see on kõik oluline ja tähtis. Ja kontsert oli, ütleme, selline traditsiooniline ja kindlasti seda kunsti mina ei vaidlusta, nii et ja siin on praegu selline lahe möll, et inimesed tantsivad ja on rõõmsad. Mul on üks soov ja see soov on see, et kui me inimesed sellel aastal mõtlevad, et kuidas ma saan järgmisel kuul hakkama, et seda kartust, et ma ei saa hakkama, ma ei tule välja, oleks vähem. Ja me tõesti saaksime oma majanduse, oma töökohad käima selliselt, et inimesed tunneksid kindlustunnet. See on suurim soov.
Праздник жизни продолжается. О, прекрасная Алика вновь рядом с нами. Привет, здравствуй. Привет, привет. Это Funkadelic Vintage. Соответственно, Грета Пилленберг, мой стилист, подобрала это платье, которое вообще является винтажем с 80-х. Американский бренд. И тут немножечко фрака тоже имеется. То есть мы все-таки соблюдаем этикет тут на мероприятии. Речь президента мне очень понравилась. Я как-то вжилась в эту речь на протяжении этих 30 минут. И концерт был очень такой своеобразный, очень интересный. Именно в плане того, что все-таки был только живой звук исключительно. Как к истокам своим обратно мы вернулись на этом концерте. Это было очень интересно. Я все-таки желаю, чтобы Эстония оставалась свободной, чтобы она оставалась такой же многогранной именно в плане народов, в плане нашей погоды. Правильно. Чтобы все-таки, да, люди наслаждались каждым днем и находили счастье из маленьких мелочей. Ну и, конечно, праздник жизни возможен только под звуки отличной музыки. Это у нас с тобой традиция. Вот прямо здесь, на президентском приеме, я потанцовываю, ты поешь. Ja kas tunned ka, me peal on pilged, peatuvad ja loevad meid, kui silte naerata relaxtate, vaid pilte, kuid näha ainult me pari ees endal möödumas. Время вместе с нами пролетает как одно мгновение. Но на сегодня это не все, что мы хотели показать нашим любимым телезрителям в странах Балтии. Прервемся на небольшую, ну как всегда, стильную паузу. После этого праздник жизни продолжится здесь и сейчас на ТВ3+. Оставайтесь с нами. Программа «Стиль жизни» продолжается. У нас праздничный выпуск «Сверкаем и сияем». Ну а для того, чтобы подчеркнуть свой индивидуальный и роскошный образ, для этого нужно подобрать сногсшибательные украшения и, конечно, бриллианты от Гринарди. Находимся в одном из представительств в самом сердце города Таллина, в торговом центре Виру. Ну а рядом со мной эксперт модной индустрии, представитель Гринарди, прекрасная Дарья. Привет, здравствуй. Здравствуй, Марк. Здравствуйте, телезрители. Во время посещения светских мероприятий, как мы видим, гости сверкают и сияют. Все и сразу. Модные новинки, а также классические направления. Что приготовило нам представительство Гринарди? Безусловно, мы следим за всеми тенденциями в мире ювелирного искусства. В первую очередь я хотела бы отметить вечную классику. Это, конечно же, бриллианты от итальянского бренда Giorgio Visconti. Безусловно, любимцем наших клиентов является всемирно известный бренд Roberto Coin, который имеет свой почерк, свой стиль и в котором вас всегда узнают. И самой яркой тенденцией 2024 года являются яркие драгоценные камни. Это сапфиры, изумруды, рубины, которые у нас представлены итальянским брендом Leo Pizza. Ну а сейчас я немного больше расскажу нашим телезрителям о последних направлениях и модных тенденциях от Гринарди. Хочется услышать напутствие и пожелания, как всегда, для зрителей стран Балтии. Желаем нашим телезрителям самых ярких, индивидуальных и шикарных изделий от Гринарди.
А сейчас самое время нашим телезрителям рассказать о последних новинках и, конечно, модных направлениях нового сезона от Гренарди. Как вы знаете, тенденции меняются и возвращаются к нам вновь и вновь. Но все-таки классическое направление остается всегда вместе с нами. Если речь идет о Гренарди, то в представительствах вы найдете итальянский бренд Джорджо Висконти. У каждой пятой красавицы в Таллине уже есть бриллианты от Джорджо Висконти. А я думаю, что абсолютно все наши телезрители должны дополнить свой гардероб классическим направлением и бриллиантами от Джорджо Висконти. Тогда у вас будет каждый день, как будто вы находитесь на светском празднике жизни. Продолжаем наш модный, увлекательный разговор. Впереди нас ждет новый сезон. А это означает, что мы следим за последними трендами. Подбираем свой яркий гардероб, ну а также не забываем о том, что модное направление весеннего сезона – это яркие ювелирные украшения от такого итальянского бренда, как Leo Pizzo. В чем же главная отличительная черта? В новой коллекции вы найдете цветные натуральные драгоценные камни, такие как сапфиры, изумруды и даже рубины. Все, что нужно для наших любимых телезрителей. Добавляйте яркие краски в свой гардероб и в свою жизнь. И тогда каждый день будет настоящим праздником. Ну а программа «Стиль жизни» продолжается. Muu ekspert meiega koos, Meisi Volt, tšau! Tšau! Minul läks väga lühidalt, sellepärast mul ei olnud väga palju aega enda välimusele mõelda. Aga meigi ja soenguga läks kaua, et mul kaks hästi toredat Ukraina tüdrukut, Ljudmilla ja Anna, tegid meigi ja soengu. Aga kleidi ma valisin mingi 10 minutiga, et autor on Aleksander Ling. See on aasta tippsündmus. Vabariigi aastapäeva vastuvõtt on see, kus näeb tippkunsti, näeb tipp-Eesti moeloojate loomingut, näeb imelist tehtedisaini. Siin on ühed kõige erilisemad tehted üldse, mida võib, et hoidke silmad lahti, see on võrratu, mida siit leidub. Ja kuidas on valmistatud selleks aasta eestlaste jaoks ju väga oluliseks sündmuseks, et tasub vaeva näha. Minu soov on see, et tasub vaeva näha, tasub mõelda, sa tunned end alati nii hästi, kui on halb päev, löönd ilusti üles, pane kaunis kleid selga, mine mõne disaineri juurde, stilisti juurde ja see kohe boostib oma tuju suurepäraselt. Будьте стильными и модными, как всегда на TV3+. Муси! Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust! No väga meeleolukas, palju toredaid inimesi ja nii palju sõpru ja tuttavaid ka siin täna näinud. Tõesti on tore. Meie oleme Mulgimaalt ja Mulgimaa on väga uhkelt esitatud see aasta, nii et meil on väga tore siin olla. Presidendi kõne pani mind ennast ka mõtlema ja ma arvan, et ta pööras tähelepanu väga õigetele asjadele. Et mulle meeldis, et ta pidas oluliseks kultuuri ja kultuuriruume, et meie mulgikultuuri esindajana oleme väga rõõmsad, et seda peetakse endiselt oluliseks, nii et ma arvan, et see oli hea kõne. Kõne oli väga tore, väga asjalik, puudutas praegu olulisi punkte tõesti, jah. Aga kontsert oli natukene uinutav, võib-olla väga rahulik, aga võib-olla praegusel ajal ongi niisugust rahulikku kontserti vaja. Olge meiega koos TV3-s! Праздник жизни продолжается. Я на том, рядом со мной. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Откуда этот наряд? Сколько времени пошло на подготовку? Расскажите все. Случайно купила на распродаже за 121 евро. А
Если во время концерта вы заснули, пожалуйста, проснитесь, потому что Анатолий сейчас вас обязательно развлечет. Но с нами вы точно не заснете прекрасного праздника и будьте с нами на ТВ3+. minu klient teeb jätkuvalt Gita Siimpoeg, nagu eelmisel aastal see roosa lipsuga. Et siis sel aastal samamoodi Gitaga läksime natuke nüüd teist stiili, aga lips jäi siis seekord juustesse. Ma arvan, et vabariigi aastapäev on alati väärt tähistamist ja see on alati pidupäev, nii et rõõm on alati korraks tulla tavapärasest rutiinist välja ja pidutseda ja tähistada siis seda, mis meil on. Nautida hetke. Ilusat vabariigi aastapäeva! Katrin Piala meiega koos, tere õhtu! Tere õhtust! Ettevalmistus oli hästi kiire, põhimõtteliselt vabariigi aastapäeva eelsel nädalal ja kogu selle outfiti taga on tegelikult Ketlin Pahma-Põldros. Väga meeldis, president rõhutas seda, mida me tegelikult kõik ju isegi teame. Et tuleb rohkem olla enesekindel, mitte eneseimetleja, aga enesekindel, et me vajame seda tunnet, et me saame hakkama. Rohkem empaatiat, eriti nõrgemate suhtes. Ja olge meiega koos TV3-s, teeme musi! Ja teie soovid kogu Eestile? Südamlikkust ja üksteisest hoolivust. Время вместе с нами пролетает как одно мгновение. И на сегодня это все, что мы успели показать нашим любимым телезрителям в странах Балтии. Праздничный выпуск подошел к концу. Ну а нашим телезрителям я пожелаю подписываться на Инстаграм и канал YouTube. Еще больше модных новостей вы найдете в журнале Lifestyle Baltic. До встречи ровно через неделю на ТВ3+. До встречи. Пока.